Southwest Khasi Hills District Badminton Association menta kasing kalayo pan play perda ya kalempung ilya kai badminton kablatep ka 10 Southwest Khasi Hills District Badminton Championship araja apusau hapo ka indoor hall maukurwan but indoor stadium Maulangwer Southwest Khasi Hills District. Hakani kalempung ilya kai badminton kibaya shimenta kidan baro kandai pongot kuntup ya kibadai haka kerta khatlai khatsan khatnyu khandai snem but open category. Ukong san hakani kasi uday uba FD Ramsey haringkat kajingedon lang uba HS Dingdo President ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association uba RR Lingkhoy Menteri Shnong Makurwat lembat kiwei de kirang ba kibla shakhot subha. Badminton Championship yang sedang berlangsung di kuliah ada Southwest Khasi Hills District mau berbuat sponsorship dengan pemenang kasih arusan tarik naik araja pesawat lapli gumdi. Samla dalam suki lewan dengan misi. Idap lagi jengkeman. Nah kalian di rumah rumah menekan mentah ada negasi mentah. Din bayi tadi itu fun yang ada di macam senam. Dan raya kerja di bawah. Dan fun yang samtas senam. Tengok ada menekan mentah nama. Ngayu bang diberi ujung ini pun ke distrik Seram. Haman lagi event selalu. Bila saya sisa, ya kita dapat dirangkan saya, kita dalam sisa kita sarung. Dia nampak kata, ni semua, saya mulai buat congratulate dulu. Ya itu kita lebar, hagi dan semua ber, mana kalian juga distrik, dan ini ada state level, dan ini wajar ke national level kita dalam Asian kita. Dan nampak kata, masa berpau ini semua yang ada association, ngai makan apiu sekarang. Nak wei kepuar siapa kepuar. Nak kuah ini wan keren jom. Rai nasi kuah wan ketui ini. Hak diberi kantamnya. Yang kena wan makam kelong ba. Di mandan kathok. Kata kekol di jombi. Ba di mandan ni kata kathok kenang ba. Sisi kesi kelong ba. Pinlong beriu man beriu lemal ba.
kanung kam ko pile ta ya kata talent ko ba ulay wa ay mo la pipenon kam hok bat kata kalong bakan sanjur ya kan way ko pernai tapi dia nomor kata kalau khatam ya ini gejule akai ko mata bat ndon le kedue ini gejule akai ka ba la ka ba remba bat ada job ko yo el price ba he na try nomor pertama ba pet TV minta lemba ki sosial media ada ki download di internet mana ki place ki bala wanra ke burung ya kari kini yang tu ni simpankan mau pitang WA ka Saina Nawal nanta ka PV Sindhu nanta uprakai kini ki place ki bala wanra ke burung ya ka dei tak itu jela begitu hari kari bro we bat ki pertai bro we bat hadok ke dalam bril man bril berkespak ke dalam ki batang lagi company ki bagi gairo kalau bunga asyik wan patai ini kami nak kiro bama ini indoor stadium jongka mau keluar bagi ni ki sabla ke dalam ki berserang pihak ke bari ban tip cisim ke sini ba ini represent ya ka nangni ko ba i president ilo siya ka state bat nanta siya ban nek president ke gari ro way bat ban tip siya ka partai ki championship ki boper yan mar kata kalau kanono kam ke dei be bet ke jingkut jopi dei be siwan puluk por ba shoot pep school kum tu ba ba siwan no ba le sim benta ki badminton yan mar kata handai ki dei ban kita ke spirit ki dong bang dei ban ikut bah dei ban dei ta ke spirit bang dei ban jop haban lagi tu ikut dei ban jop to nak kalian dong ke Southwest Castle District badminton section di penpau yang sokomen yang play ba menta kesngi Arsenal terik yo ban sedang ya kini ke 10 Southwest Castle District Open Tournament Badminton Championship kabangidon di kategori ratu under 13 under 15 under 17 under 19 bad open kategori menta ke kesngi bangi pli ya kini ke championship pendakibat nakini ini yo banjit Banlek represent yang Hakka State Championship ke Bandung tahun penai over Parwan. Di negeri ini kembali lanjut. Lihat di lanjut for di tournament berperan untuk Malaysia. Ni persyangi war pedang juga ibu bor di bengi kenduk lah habedai barki indoor lah habedai barki kapisa dan kabel penbet penbiang ya kini ke tournament mentan lemar ngidon bot kinong lekai tinggal pun long berasal ke jaga kawai di ke indoor stadium hutah yang malongwer bat kawai ke indoor yang makuran ini kermen skamba hari ke sini sedang mentah ini yang pendap bat penkut ru ya ka haka art punya trik sesejang bat nang ni ngej minyo ki player ki ba haka jing kermen ke jungi ki ba ibet bagian nek Malaysia mentah haka state championship kan ni kedi jing terang ke jungi ke penong mah haka senen bat pedang ke jungi ke bengi kenduk jungi ji tur ni ya Tresitam ni simkia bat kani higri kalat bangiyo ia ke bante la kam higri ki kun jongi la kan tradisional kam tam ni ke juk ke bagi kun samla la pin ong ti sang kili ngopi e ju sakai ju ni pertai ki di bang ni ki sakai ni kani kan long kan ti ju ni hikai ki ban hikai ki bagi tep di burap ka por buram mi ki balastan ki ki pa kinong kinong ki bha kinong ki badan mi ki bat daka baki persyang baki le yang nutrition ngai abaki poi sikile belu kan jong kanlong rukalat baki yo kami yang lagi sini di bacawan te nagan yang jonga kumu presiden bat kasusion barkoi baki nukit kambaro na kenturu ye gigi pagi badan ki kori ju kinado dang ret ki ba PE bagi don ki kemudian syae ki baki wali sim matabangi koi ngidon lagi jigi bagi kun itu mi kwa bagi nong ki ba pule badang ni badang ustad dan rei bati ye kepor kadang rukam kenang ba kan logo jing toy ki hakili ki sngi bonwan te nagling juga ngas simpat ka iku bleng ai breaker pangi gini ki no mentah ka kenti lele ngidon ru kinong simpat bonwan nang tan no kolam sangut di kon selam ka ba kunjo kani kalong ka ini kemen ini ba la ja district ki bar kuwe ada ngi tang jam isnong katuan itu isnong ki simpat digani di sign nan ni katak yang ping roy di san di station Bang Kermen ini dengan Chief Frank, jadi persyang yang baru ini
Batu jing kan ki jongi komisian kolong ba ala dangin yo daga Indo Stadium ka berat ar baik ki ko next ki kolong ka wei ka banta ka ba ka platform ka ba khamha ka ki kon ni anu ki batang re kan ni yo ka practice ni yo ni ka kai bat ka thong ki jongi kolong ala dangin yo dam coach ki bebet ni wara nak na chaba kan non ka jing toy ki ni bat ni ki shisha kin roy kin san ngata ngani tim lihat ngai ku lebor lu sementara ya kita di beladon di kecil ban pek ba kali kerja ni kan nyai ngai le pui kita kam di office better generation ni di balai Tristan siapa sih dia pun ban kerman ba kani kesni dan sini ba beli bat ni yo ko ya ka harap ni rek hakar kwam coba itulah kau nanti tangin